E kainamu atu ana tātou ki te krihi me te aha, e rere ana no te karanga a te ope whakaora. Kia tuku koha tātou ki a rātou, kia pai ai tā rātou whakamāmā ke i te krihi me te mō ngā whānau e oke ana. Hei tā ā rātou tatauranga, e waru ōrau te pikinga ake o te nui o ngā whānau, e kimi āwhina ana i a rātou mo te krihi me te i tēnei tau. Hei tā tētahi whānau Māori, kua whinatia e te ope whakaora i roto i ngā tau, mei kore ake taua rōpū, nā wai te krihi me te ka ua, ka tahi ka ua ke atu. Engari i nāia nei, kua puta te ihu. He kai whakaora i te whānau rātima. Got to pay the power, got to pay the rent, so the food always got, you know, always struggling for the food. Engari ko te kore kāinga te raru nui mo te kaura Rawaka Renee me tā rāua Piepi. They weren't there, we'd still be in the hotels, hoteling it. Yeah, we'd still be battling away, looking for a new hotel every week. You know. Hei tā nei mātua ka hore he mutunga mai o ngā whānau pērā i a rātou. And that just tells me that there's no houses. It's true, there's no houses. E ai ki te ope whakaora he toko maha ke ngā whānau kei te pirangi āwhina. This is people going without their very basic needs such as food, and we feed about 28,000 families per year. That's the many families that are coming into our centres. Within those families, there's 60,000 children who are relying on the Salvation Army for basic assistance such as food. E whārau rima te kau ngā pauaka kai ka toha tohaina ki ngā whānau mo te wā o te krihimete. He oe ko ngā pauaka kai o ia rā te mea kai te tino taumahara wātu. Just this morning we've done 30, and so that's way before, after lunch, but yeah, we've done 30 already. Ko te hua nui mō tēnei whānau, kua whai whare rātou. Just in time for Christmas, so that's how they helped us for Christmas, and they're awesome. E oe mo te toko maha atu e noho pōkai kaha tonu nei, ko te karanga, mā tō raurau, mā tō kuraurau, ka ora te iwi. Irana Smith, Te Karere.